Halo, ngadi ba Jamerson Marak ba masong basa na bernihat te nengkong sop nga yu blay agak try kendrat bayo poi sim bedang ne jongga first ever Meghalaya International Film Festival te ngastonat balayo poi sene kayu i kia beper kia kini ki aktor director na Bollywood bat ka out of country mo na India baro ki layawan tenga stunat bani apa yang ne tenga yala de hukum ka member juga kena ngaseng he me filma te utaru mengalong beta sene ngai ba long suya per nomor ba baru si kata ke palong kum gede ke festival tenga UI metas ngin metas nem gamot pedai mas ado khat sautari ado khapra gene lalong penlong festival te lengba gene ge jing ya tristom jong gene ga me filma nong ya lam mo komba komandar sang peliang tenga suai kublai suai ai namar ba jing le stom jong i jing ya lam sidrem ha jong i ngilayo kini nong tre lang kini ge seng ru tenga kermen scam balong nangnes khamat ru ngi kermen scam long khamba susu mo namana do beta snem ngan UI lengba jingwan ra gini ga international film festival tingi kermen scam gini hangni ki film gi garo khasi jungi ba north east jungi ro gin kiu keng te kaptahi ngalong ba mentangi mudrung swa kitigi festival ke gi badan program te dang katahi meta ya tu api kumbakat notri ai pat ki album long adu menta ba ada kan release kan hoi ngala ya snai ke music video de ke kum khasi music video Hindi bat Assamese menta ngadu apo arjar arpo ar hinge adang yasdang begini ke jat kam te hadu menta ngala ada kum neutrally music video te pila UI menta pe Assamese ro ne ronge pila ban batai kinda ronge ngamot longgi ketin Assamese te ngi pada sna nomor bastonat galong ba ngi khaput Assam nemo ngi sa po Meghalaya bad Assam de khaput mo bernihat te ngastonat lang ge baru gi kentin bo ki jaj baru ko ge stonat lang da daw ngalong ba ngi sna long Hindi ro ngasna Assamese sna khasir sna nakta gidang don susu ban sna menta nang nes khamat te ge ronge fikle gamot ayu kata ronge gamot ga jingmut jing berkhat balong ba pernai ke ronge gamot ba pernai kano ga jingtumu jokpi kano ga kam gamot long ronge gamot ge pernai ke kata te pila pun batai kini ki jurai ki ba pila akbar ro te mana bela ruai bat kintai bet sembrang kan ruai te kata kulisibun kata ka jingkeli jokpi ruai ane ka poi meta galong po neutrally pratli ada music video te kata nga sugwa ban yathu kade ka gawe do funeral khong kliam basa marsnong hi jungi para snong hi po bernihat pat kumju gini ke female singer bade long babel marsing napo nanong po te kiwi kada ronge to ba nong ruai de napo Guwahati Assam hi te koptai te boni ba nong ruai de ya khle namar ba ga jing thumo jonga bade ngi ban ailat kini ki badan ga sap ga phong de po ga ri jungi nang kataw te hakado kar kompat pi haban khat daki actress Assam ba ki actress khasi di babun no te ga chi khot jonga Assam ne Meghalaya ne kado noro mo te namar ba ngi bade long ado ga mensim briu mo mensim briu de ngim theu de kata ngi sa po Shillong ne sa po Meghalaya ngi de ban sna be ke ga jet la jong ne ga ketil la jong ka laga jong ga jingmut ngaku producer ngadon kwa hi balong ban petpau geng kacing ka ek balong ga em jonga ka jingtumo jonga ka ek badon ga sap ublai bala ayanga te ga kwa petpau lem geng nomor bangar kum long ba nong yalam mo ka nong sna film gawe na po riboy te ga kwa nomor bangar sa po markhap po Assam batka Meghalaya jungi te gi bade habia don hi relationship ngide habdon hi relationship amde balong i don tang Meghalaya gamot ngi snap tang garo khasi amde re ada pidon gano kal ti galat don mapi la ban sna kano no ka content ro na ga daw ngalong ba ngi kum gadak ngi basa po i border mo
ni Assam Meghalaya na kadang ngalong stunat mangamar bangi de ketin ru ginang Assamese ru Hindi ru nang Garo ru nang Khasi ru nang baru gi ketin ganang na kadang stunat bansna kata long personal kajikwa jonga adu beta ka film de pat don beta ngin mut shoot no beta penai April ane ka Jun namar ba ke film Hindi beta ngamut sedang kalau badang ya tho script dang ya tho gin story menta te bat dep tho hi te so ba ngala bana ko ka film ba pila shoot ketika kerteng kemno sya kabto kata gamat sua nga de film Garo hi kata te la sateng no nagadau long ba jadi lockdown hi te film Garo hi kata long 35 mm kata ngaplan adu besar nadu ladon sansnem rusnem hi kata te ngaro lajan pendap hi kata ru te ngaro kerteng juga film bede long Garo film Garo hi tang balong padap de nagadau ngampu pen mention kata ondal adap ngasa pen pau bede ya komisi pun ya pi ba jembersan armeran apa pe ya pi tela long tu Salman Khan Karakum action Karakum ya long internet ba extend pi komisi pun komisi jarbo kan ka kelak por pi ban ajin tren kan ka sini okay komisi pun Salman Khan tu